Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusithini izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ugogo bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Nina bodlungwane kaNdaba, udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume sibekelana. Nina bakanodume ehlezi kaMenzi ngeimpunga yesinta ake ngikhuleke umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Ngumshana wakwaNcopho. Kanti ke namuhla ngihambi ngedwa, ngihamba nomkhulu Magabhela. Magabhela mnewethu asikubingelele. Unjani mnewethu? Niyaphila kodwa? Siyaphila impela. Umbukeli uzofuna ukwazi ukuthi uMagabhela makukhulunywa ngoMagabhela kukhulunywa ngenyanga, umthandazi. Ngike ngithanda ukuthi umuntu acacise ukuthi usebenza kanjani, uyahlola awuhloli, utholakala kuphi. Uma ukhuluma ngoMagabhela ukhuluma ngenyanga, uyahlola umkhulu Magabhela utholakala endaweni yakanyuswa. La utholakala khona uyasiza abantu ngeenkinga ezahlukahlukene ezibabambile. Wemnewethu? Yebo. Ngiyafisa namhlanje ukuthi sike sibheke isipho sabantu abadala. Yebo. Isipho noma isiphiwo sabantu abadala. So ngizokubiza ngezinto ezimbili mnewethu. Ngithi kuyisipho, kuyisiphiwo futhi. Kuyisipho kuwe. Kuyisiphiwo kubantu bafica emhlabeni. Ngoba mnewethu yabona umuntu oyinyanga oyisangoma omthandazo omfundisi. Usukufana nomada. Okusuke kufuze abantu basulela inyawo zabo kuwe bese beyaqhubeka nempilo. Beshiya udaka labo kuwe. Wena la emhlabeni uyisikhonzi. Ngoba kufuze ubakhonze ngalesi sipho lesi osiphathisiwe la ezandleni zakho. Ngoba kusukela ekuzalekeni kwakho wena ufungelwe umsebenzi ukuthi ubakhonza abantu. Manje ke ngaleyo ndlela sekufuneke wena uma ngampela lento uyibambisise. Uyiqonde futhi ukuthi iyini lengiyiphethe ngezami zami. Omunye umuntu Magabhela uzofisa ukwazi ukuthi kungabe makukhulunywa ngesiphiwo sabantu abadala. Sikhuluma ngobuthandazi, sikhuluma ngobunyanga, sikhuluma ngokwelapha kuphela yini. Noma isiphiwo sabantu abadala siyinto ejulile sisabalele. Sisabalele mnewethu. Sisabalele kakhulu ngoba kuhlukene ukuthi phela uphathisweni. Uyabona kuye kuthi umuntu uzalwe efumbethe. Njengoba usuku ufumbethe ufumbethe leso sipho leso osuku usiphathisiwe. Manje ngalesikhathi uvula izandla usuku uvulela thina abantu basemhlabeni ukuthi bukanike mina mhlaba ukuthi ngifike nani. Manje lento osuku uyiphethe uyifumbethe kufuneke wena uzosikhonza ngayo la emhlabeni. Usukuzele thina funeke thina sizizakale ngalento enofuka uyifumbethe. Inkinga ke bafa abantu besafumbethe. Munga emathuneni nje kuningi ongakuthola abantu abafanako bevala izandla. Bayivulile ngokwenyama kodwa ngokamoya bafe beyivalile izandla ngoba bazange basitshengise sikubone abafike nakho bekufumbethe. Ingakho ngithi emathuneni ungathola izinto eziningi uma ngisho emathuneni ngokuthi abantu bafe nezinto zabo obekufuneka thina njengomhlaba sisizakale ngalezo zinto. Lezo zinto zisisize kulezo nkinga ezahlukahlukene esibhekene nazo. Manje ke kwenzeka inkinga kamnengethu kakhulu uma siza kulezi zinto zokwelapha. Uthola ukuthi umuntu uphathisiwe kodwa manje ngalesi sipho siyangichomela. Ngizofuna ukuba yena ngikhonze kodwa manje usiyangichomela ngoba mhlambe usetholele izinto ezibambekile njengemali nemizi. Usekhukhumele kanti wena ufungelwe ekutheni wena uyongisiza mina. Ngakho akufuneka ungichomele ngalesi sipho. Akufuneka wena bese uyangiphakamela ngalesi sipho. Kufuneka ukungikhonze ngalesi sipho lesi ngoba noma singasikhula isipho esihleli kuwe kodwa wena umncane ngoba usikhonze emhlabeni. Funa ukuzokhonza mina ngoba ufungelwe mina ongifice kulomhlaba noma abasazozala ukuthi uzongikhonza ngesipho sakho mnewethu.
Ey uthinte enye into la mina wethu mawuthi umbona umuntu echoma. Ey yabona leyo nto leyo. Hayi abantu mfowethu babanga umkunzi. Yebo. Umuntu ufuna ukuthenja afa inkunzi. Uthi ambheka ubone ukuthi uyakuthanda ukuba inkunzi. Uyakuthanda ukuba inkunzi kunjalo. Yabona lo? Hayi ngobe inkunzi. Hayi ngobe inkunzi. Uthi ambheka uyazincoma uyazibabaza ngokwamandla. Hayi uthi ambheka hayibo ngoba akukho mandla nje la. Yebo. Uyena oyithandayo. Uyena oyithandayo. Yamandla. Yabona kodwa manje hayi man. Akekho umuntu othesina beshayela ihlombe. Bashayela ihlombe, ushayela abantu ihlombe. Ushayela abantu ihlombe. Ngithi nje mina nginkunzi. Hayi. Ayifuna bonke abantu. Angithi bona isiphiwo mfowethu asinjalo isiphiwo. Akasinjalo mina wethu. Ingakho mina wethu uthola ukuthi uma ufuna kwamukela isiphiwo ugula. Ngoba manje kufuneka lo mzimba wakho ufe kuphele lento ukuthi mina kufuneka kuphela umina kumuntu osuke ebamba isipho ukuze bakhonze kahle abantu ngokuthobeka nangokwethembeka aze yena lo muntu okufuneka umokhonze akweye ufuna ube umato abantu bahambe phezulu kwakho kodwa isipho sime sisebenze kubantu ngoba yabona kukhona abanye abantu abasadideke ngempela khona umuntu engeke ngamuzwa hey lo muntu lo vele wangidida angisazi noma ngangilalela noma thotholo noma umabona kude noma ile enkundleni uthi lo muntu awukwazi ukuthi ungaya kumuntu uthi akakuvulela inhlanhla ehlele emjondolo esahlele emjondolo manje ngifakazela inkulumo yakho uthi uhlele emjondolo mina kodwa uthothi mina ngihlala emzini omuhle eDurban North yebo ngiye kumuntu ohlala emjondolo awuzongibangela usizo iyona yonke lento ukuthi abantu abayiqondi into ekuthiwa isiphiwo sebajwayela labantu abahamba baye kothenga yebo uyabona mina wethu into yesipho awuyikali ngezinto ezibambekayo umuntu anazo kunjalo ngoba into kamoya le ungamthola umuntu ehleli phansi kwesihlahla kusize ungamthola umuntu mhlambe endleleni akhulume into nje ezokusiza manje ke umuntu uma sekuthi wena unamandla noma uyasiza ngoba ehlele endaweni ethile mhlazane lezo zinto engasekho ngamanye amazwi usuthi wena amandla wasekho ngoba nomne wethu umbuzo wakhe lo muntu uthi kungani lo muntu ahlale emjondolo ngizokunayi indaba lamine ukuthi yabona umuntu oyinyanga noma isangoma noma umthandazi noma umprofeti kahlahla kadalelanga ukuthi acebe ngesizathu sokuthi ngalesikhathi mayisecebile nisho noma kuthiwa akayona ke inyanga umuntu wake waceba uyakhukhumala manje ngalesi sikhathi wena usenkingeni mina ngizokhukhumala uhleli la hayi kona besifazana hayi akubona nje abantu bedalela ukuthi babe nemali la ingakufana bayinike thina amadoda ojo kanje ngoba yabehlula abantu besifazana imali ibaqede inhlonipho ibaqede nesimilo abantu yebo ingakho kufanele ukuthi umuntu wesifazana makuthiwa uyasebenza imali ayinike indoda abaningi abakuqondi lokho ngoba izinto bazithatha ngomqondo okungani uma kuthiwa ngempela bajule umuntu wesifazane wengadaliwe ukuthi abe nenkomo wengadaliwe nokuhola umuntu wesifazane nje unikwa amandla wengadaliwe ngoba abangaphezulu kwakhe ayemehlula egcineni kunjalo manje lento isho uqinisile ukuthi umuntu umeke waceba uyakhukhumala kuba inkinga manje wena usuku senkingeni uzodinga ukuthi akusize kodwa yena bese ephakama ngezinto anazo ngeyimoto nangemizi uyabona kanti manje wena uzodinga usizo kuphela ngoba into ebalekile la mina wethu isandla ukuthi la isandleni kwabekwana kwabeka isibusiso la sokuthi kunabantu abathile abayongena emajele wena uyobakhulula labo bantu kulamajele athile ababophile noma abavalele kufana nale nithotha umuntu usephakema kakhulu mhlawumbe useyinyanga kakhulu uthola ukuthi uzuphume impande ethile igeza umuntu noma ithatha umuntu engayithintanga izandla zakhe kanti amandla alele ezandleni hayi empandeni uyazi mne wethu ngake ngakhuluma la ngelinye ilanga ngithi kunomelaphi wendabuko uthola njengoba umkhuluma gabhela nje ume kanje umuntu useyakubona ithobo lakhe limthume kwena lifuna isandla sakho yebo
useyafika kaMagabhela uthunywa amathwasa kunjalo kanti ithongo lifune esakho isandla kunjalo mina uthi uyabona isandla lesi angeke sisize bonke abantu sinabantu abathile siyobasiza manje uthothi ngalesikhathi umuntu ethunyiwe la kumina nasengimnikeza ithwasa kanti isandla sibusisiwe ukuthi sikhulule wena kule nkinga yakhe isandla akusone salela thwasa kanti uthothi kwalona muthi ke mhlambe lo bekufuze uzusizakale usizwe ngawo wena angizange uthini ngoba sengiphakeme kakhulu phela mina angisagquli ngisho ukugqula okanye angisagayi ngisho ukugaya akanye angizange ngisho ngiyofuna ehlathini mina qobo lwami ngithuma abanye abantu uziphuma impande esigodlweni ngingayithintanga ngesami isandla sekulimele lapho isandla ngoba kubekwe isibusise esandleni hayi impandeni impande yebiyasebenza kodwa ke manje amandla ngezwe yilesi sandla ayinothu uyabona uma ngathiwa ngiyakufakaza mina ke kufika umuntu la uthola ukuthi uthi mhlamba ngembusisela amanzi yabo noma ikhandlela ngingalibusisi ngivele ithi into angilibambe nje ngilibambe nje ngithule kanje ngixoxe naye bese ngimnike ngithi inkosi kubusise hamba usebenzisa lekhandlela kanje na kanje bese liyasebenza ngoba yinto ebekwe esandleni le ofikwa ifumbatha kanje wase waqala wayiqaqa iphila la izandleni injalo nje manje ufike ilento idala ukuthi umuntu ayi kumuntu obatshazwa ukuthi uyasebenza kodwa athi mina ngisizakalanga akasizakalanga ngoba asitholanga isandla belaphi bendabuko akobe niyezwa umkhulu Magabhela uyayithinta lento kanti ngangayithinta ngimpunga yesinto ukuthi angingathi ngithunywe kuwena usunginikeza ithwasa ngoba indaba ike esandleni sakho yebo bakuthola kuphi abantu Magabhela ngitholakala endaweni yakanyuswa ela ngitholakala khona mina wethu buke lempunga yesintu le nombolo lokuzibona zivela la escreen sakho ezakho umfoka Magabhela mthinte uzo ukuthi kuhambeka kanjani uma ufuna ukuya kuyena utholakala ngaziphi insuku bese siqhubeke njalo siyithatha imfanekiso eqoshwe sidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo olukhulu bese siqhubeke subscribe ku channel lethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga Inasa ngasengife